Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku itu pengajian tema fiqhi. Umusna tabi simana dihelumia al-masalah sin zakat zakatul fitr ya simana diluin mana hasil zakat supaya itu subjektif di masalah puasa masalah puasa sampai detik gil puasa kita selalu masih masuk ke puasa insyaallah taala bang yang kita tahu pengulang terus ini Allah puasa ini hati yang puasa ini ma makna as-sawm as-sawm lughatan al-imsak ini sandal mش bahasa sandal mش syara as-sawm syar'an at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala ini ibadat untuk Allah subhanahu wa ta'ala duk panandalmu anil mufattirat ini kemun makabatal puasali kamundang pagua fajar sampai pasente mata ilmu nakna pente ke sandal kemun pente ini ilang sinandalan lay in kajari langkalan mo si waktu ini musik lihat hatian sin saumin masih syara dalilnya pada Allah subhanahu wa ta'ala ini si kama fardu kapa mawajib sin ini puasa ini pada Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun o kam mea beriman o kam mea magkahagan pada Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikumus siyam pina fardu pina wajib sikaam ini memuasai kama kutiba ala alladhina min qablikum koydu isab kama fardu yani me'siyah dihlu man kaam la'allakum tattaqun murah-murahan bampain ka magmatali untuk Allah subhanahu wa ta'ala alhasil si pasaran puasa lumayan jahati ia si umat atau yang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertentu puasahi sampai hati ia si umat dahulu bina fardu isab wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ini pada Allah subhanahu wa ta'ala si pasalan puasa nazar si ini Maryam inni nazartu lirrahmani sawma benar tadi aku magnazarku mawajibku si baranku puasa bikin nazarin maknanya ente yani pinawajib wa gino baran be siga pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala sekarang usaddiq billahi siyam Daud untuk umat dahulu sama si siapa ente puasa ko ini sabut dari si ayat ini sa lumayan ente puasehan yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal si ketibulus ini ada bulan ini asal ini bulan puasa tahun bulan Ramadan hukumannya ini hukuman sin puasa ini wajibu siyamu Ramadana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala as-sawm bi ru'yatihi hilalihi aw ikmal Sya'ban 30 yawman wajib yang memuasahin si bulan Ramadan si kemon bangsa muslim
Kaya mon bangsa Muslim, alhasil natin bangsa Muslim gak lano. Pag Muslim balik, supaya pa ente balik. Alhasil bang pa ente may makanak gak pa balik. Duman pa wajib siya. Sama ka dari muasik. Aqil. Aqil na sini nene taga akal. Alhasil bang aagani akal ni gak hati wajib siya puasahin. Ini mina agak akal nih, mea binele, mea ini pe, kabus, ini agak akal nih apa kabus mea, bampatek sa, asal pandak besar agak ini apa akal nih, atau ada nggak penno, INB wajib sih puasa. Qadirin ala sawmi, maka kaya siya muasih. Tagayas ni, yan ang mamuasahin. Biru'yati hilalihi, yan bang takite in bulanin. Bang takite pwede panagdaan sa bulan sa Ramadan, o ikmala Sha'bana 30 yawma, atawanan bang komplet itungan sin Sha'banin, 30 sa amiyaan. Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam sepasalan ini payam simpulan idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaykum faqdiru lah muttafaqun alaih. Bang pain na kitabi in bulanin muasir ka. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, demikian bang kitabi muka ni ka. Fa'in gumma alaikum faqdiru lah. Sabang pa'in dampe faqdiru lah, kompleton bi pinausto. Saya bantu penasin idza ra'aytumuhu fasumu. Bang takitabi mian pasalan pagpayam sin bulan mararahi ni sedang po maka kita ni bang adil in ayuan muslim adil. Bisa nambuak apa ente, bisa gak niat sawa ini, saksi ini, tayo maumi. Entah kita dapat bulan. Idza ra'aytumuhu fasumu, muasir ka. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Bang ni sabta kitabi, maknanya itu situ umus dekat muasir. Alhasil bulan hilaya ni, fa'aftiru muka dekat. Itu situ tak syarat, supaya dua isap, maka ketigahin adlai ini. Pasalan pamayang painte in bulan ini. Fa in gumma alaikum faqdiru lah. Bang painte dampeg sa amyaan, gak kita bulanin. So pama 20 siang. Sekata lumpuh ko sumumian, gana-gana yung magpayang kita. Sasa siguro kan takita bulan pagwa bulan lay. Sampai hitungan sa sakto ten. Sa niya dampeg painte gak takita. Postuhon ni painte bulan Sa'ban pinadalumpo. Lumayan ko painte sa kite, iya tinutin itungan. Lumayan. Ito si ituin, banggay ta kita no si sangam bilang buksiyam. Postuhon bulan Sa'ban. Iyan nabuan na naman pamumuha sa kao Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kasinduhan naman kita, mian sarong painte sa komplet din Sa'banin. Mian pagwa na painte bulanin. O pa yun siya mumasa bahasa anohin. Kaya el-dawliyan si kami din ang gustuhin, si kami tumawan. Asa tumawa painte. Bang yang mengasi si enda pagsaksakan. Yan pwede na po ang banggit ini makuasin. Yan lumayan painte man syara' kanun bashari. Hinang-hinang wa manusia yan syara' man Allah subhanahu wa ta'ala pinatikawan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil suwero na binuhot na pintuho na to yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin فأكملوا عدة شعبان 30. Diba kaya kitabi sabab niya dampekne فأكملوا عدة شعبان 30 kompletohon di itungan si Sha'ban yung pinatilong po. ويصاب برؤية عدل لهلاله
Terus itu kan supaya kita muase sisina-sina maka kita bulan dan buah adil. Wala yuqbalu fi baqiyati ash-shuhuri illa adalan duk game tinaima. Siker mon en bulan bang dumain bang dumain dua adil. Alhasil ini bulan Syawal lay, penagdaan bulan Syawal game tinaima ini bang takita ruwa dan buah sesuai dua. Namanan di awal nih. Demikian dan sampai painte bulan Dzulhijjah, penagdaan Dzulhijjah. Do painte Muharram, Ashura. Bagi pindahan Sabt supaya painte dua adlan. Wa yajibu tabiitun niyyah li siyamil fardhi. Duk wajib asasuai kyo magniat kahaba kyo muasi. Puasa fardu pa ini. Bagi bang sunnah bisa kyo magniat, bagi kyo magniat nanti kung semula bangga tak soal kinakan, mangipis sampai puas juhur atau ame soalnya. Baru masuk ke maghapin pada Rasulullah SAW. Sa bang puasa fardu asasuai kyo magniat. Kahaba pa yung sangin. Kahaba kyo sumuasi. Magniat tu ikaw muasi. Wa amma an-naflu fayajuzu bi niyyatin min an-nahar. Buada pun ente in puasa sunnatin yajuzu bi niyyah min an-nahar. Maka dari ente pakai niat bang iya ne bian bang ente ella Tidak, mana? Oh. Balik kita sa tabiitun niya kau hindi kaunitan maksud apa inte pikiran kaba sayang saya ingin mengikut kapag niya susah mana-mana fardu kan hindi pinusayanin maksud kita hati tayo sa masalahin na siya bangsiya painte madhab Hanabila Malikiyah magniat na siya kadambus yan bulan magniat malingkan yang mengbekat isa maka siya may musafir terus makabuka isa lalan nasubihin sa magniat pabalik magniat na siya asal ubus niya siya matalagtin atau may haid nifas siya yan siya magniat pagbekat at dapat yung haid nila magniat na siya puwasahan na balik. Satu situ sama kasakit suwede kyo magniat kawas hangin mo. Kawas hangin. Masain nito situ en bangkay na tumuli. Ustawot mian saum-saum. Bagi kyo makabatik mapabuan matailaw ng tawa na sabang. Ini na sa ini. Ini muasa pekyo tawa ka. Ini pa inte puasen ulit. Tu situ en ini si zaman pa inte pwede ilewle. Porque siyempre, asal nasi kayo yan magniat, magbela, magniat kayo nampil. Siya kayo magniat nampil, bisan pa inte minumbuhay. At awanan, magniat kayo sa kagalangan mo sa sumo na isa. Niyan na mo, masi pa inte pa yan Sheikh Uthaymin, rahimahullah. Yan niat mo, magbelalay, niat mo maganda buhay lay pante ko elaw ko pante ko ininen niat mo sa miya ang magpihak kay luman lay para binela sampil lay tampo ang ban pante niat kay ikaw magsabiya kay mo sa para sumuhin alhasan bilang na pante yan to si to ang ga dumay temasi niya ano ne mian dumay be ko be si me pagtataymaan si me kamatatuan tedelo asa suwited hinabu man ang pilay na sa pinasabang niat ko sumuya sa muasi muase ko. Pagniat ko pa ko sumuin muase. Sa sinabuhi manampil ini. Sa iyan. Hindi ko duman sa ini. Pag-istidad mo hadya pagsabihan mo hadya ikaw muase. Masih ditabista ikaw ay ente muase ni ko sumulay. Paano niat mo? Bagi kita sa munitan kita marami. Munitan ko. Buwa sa Islam ad-dinu yusur. In agama Islam sa murah. Murah tayo.
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. Wala mo ni sa masakihin bang miyaan gabi makasandal atawanin kau ng may pasong isang sakinin bang muhasik panawadib siya mumukain siya bang meron sa painte makamula muhasik bang painte mo sa may sakit-sakit pala ini lah sih cuy miyaan muka atau apa? Nah sudah sa pararate. Bang sakihin do sa gero. Miyan maka binsana kao, duman biasa saki grabe pa ito manamalan. Tabo sa bino palengan. Dupisan ka uban das guma ko masih sa meto sandal tek ka. Na mas labi hapos sa pagkamuase. Demikian may patula. Nagtulak-tulak. Bang umabot na 85 kilometers, yan pa ente, miyan, patulakan na yun. Depende sa iya, bagay pa ente, bayak muasa iya, bagay bayak muka-muka iya. Depende. Si Arara, ente may amban tipu-tipu miyan, tujuh may sambuang kabipia kilometers, ente. Nempur. Nah, ke rumah bukan di pelan sa mas labihat depende sa kahalan manusia. Bagi bang pa ente miyaan gaya muase si 85 kilometers kung gaya sabi ng lubagan gaya depende sa iya. Sehingga suman-suman sa masih posehan ni, mas bayaran ni. Akan sabi mas bang gero sa kabisan ini sama kabisan iya sa. Nah, subay pa ente muka. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام. يعني دند حيض دوك نفس حرام سيسيه دوانgan ini mian mosehin. Saabang pa ente gaan si haid atau yang nifas bayaran dekemon ini gak kekosahan dia. Magbida bentuk sembahyang bagi sembahyang ke binaran. Angkane ku si hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ان نؤمر بقضاء الصيام tidak kami قضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه وكان kami perintah dia قضاء sembahyang. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا أو وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إن دم إسا مبتين do magpasuso bang tinalaw iya pa ente den de mabteng lay do magpasusulay si anak ni bagi mamotek ka may katasin di tanto mangan be agi tanto menuso na kanakit bang pa ente miyan gay makakan inaanin gato sa diles sanin bang tinalaw kau pa ente makamula sin anak nilay tawan mabeteng ni sa kalu-kalu pa ente miyan yan anak nilay beteng lay gihap ano sa amyaan na makadari muka mangan supaya pa ente hap yan anak lay atau anak pa ente pinasusulay demikian iya bisab sa subaya magkada ubus duk makan iya tiap-tiap ng buwa elew ina miskin buwa isa alhasil bang sa upama 5 elew ka kaposihan ni 5 elew siya makan miskin duk muasi gantian na pati posahan na so pag pinig tito ito masalahin iyan pa ente bang kalimuhan na ninakanakle sigua pa ente problemanin sa bang ka problemahan nin kalimuhan nin mismo baran ni bang ihimangan pa ente sa amyaan sabab pa ente gatas kay hap to kay makhap ni baran ni
us dumain pa ente problema makanak dalam beteng le atawan nak ina nulay natu us ituin muka ye bang pa ente kole ne makadari ganti aja gini makan miskin atau apa ente huli te kole makan hadiah miskin gini pa ente muasi apa ente sal saya ini istikhalan sampai sepasongan. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصوم duk bangpa ente in gay makagaes muase lu ke sabab kabahi bahin pa ito manamalan aw maradin la yurja bur'uhu duk kasaki gay saki ini din yurja bur'uhu la yurja bur'uhu yan gay na ba inasa sa kapalit rin kung may cancer pa ito sa miya natuos ito yut'imu an kulli yawmin miskina sumiya makan yan saki apa ente masakilay gay makolelay duk apa ente mabahilay ni dambuwa tiap-tiap delew dakakanan ni alhasil 30 elew nabista na yung dakakanan ng buwa apa ente delew iya ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره أكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء مباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن أفطر فعليه القضاء سيسين مكبوكا واجب سيما قضاء البين إذا كان فطره maksud apa yang makabuka sahabat kinakan makakan ya sagak minta keluar turun main tuh nih atau makakan ya kuan pinan si betulakan nih atau syurbin atau yang saamian makainu atau qai'in amda yang makauta ya bilang turun bang utak bilang turun asal kapatal puasa atau hijamatan ini maka pakai hijamah ini ada hijamah mungkin olahnya ane ini apa ente tuk anu lu nih ya maka dari ini masalah bang pinain ini lah isab pakai dok anu ya kamatal dek terus be duman dek tuh pakai dolar be ini makamata na tuh sih makamata nih pergi hek kali mana lagi lupa ya nih kyo mungkin cuma makan mungkin cuma makan pergi ngurung kyo si masalah anu lagi ini sawek lagi supaya apa itu bisa sama melah ada ini dedok semua tubuh tangan lu kami pulang lu penting yang Aisyah ini atau imnaan bimubashara atau anan من نيا بابوا سيه من بنت ماني natusi itu kewajiban sih mengganti aja puasa illa man aftara bijima' sisi melainkan yang sisi yang makabuka sawaban il jima' fa innahu yaqdi wa yu'tiqu raqba bayannya تفضل melainkan yang sisi makabuka sawaban ente ini jima' apa itu jima' itu tawan masih kayak fa innahu yaqdi wa yu'tiqu raqbah supaya ini pak ente gantiannya ini dalam dalil oleh enggak kuasihan nih batal nih wa yu'tiqu raqbatan duk supaya ngamaharlika dan buat pak ente itu fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain bangkai ngaswa nih
Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Nah, supaya muasa persuno-suno 2 bulan. Nah, yang berarti macam Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Bagaimana itu bisa persuno-suno? Fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Nabang isa pa ente gay makagees makan sabiye endem pu'a miskin. Nah, ini yang ente manunggu. Terus itu sapawan fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Bangsa upama sa pagi magpailo kaya sidul ulama yan. Subekyo ina muase sigantaan pa ente gibek kat puasehin ko may lawid pag lawid haram muase siya lawid. Saya bila Idul Fitr ente adha. Nasubi gitawa si ente bulan ini. Miha sabtu ente sadili. Sabang udhur syar'i ko ente medende. Mian bang hinabu hay. Bagian udhur syar'i yan. Masih continue nih, pag ubos jahay continue na siya. Kapag na problema. Atau ano niya siya? Bisa nila masuk ko may patulak. Patulakan nila sa wajib supaya patulak na ho. Sama iba may tulak-tulak ano ho, supaya hadir ho kabuka. Wala yun. Bagian nabuha sa ano yun. Hilang. Yan napente min hilang. فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مكان بين المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Sisine-sine maka ini tuan makakan atau maka inum takalupa bawa itu ini muasi kaya bang patek kay sab lagi mo may bahaw may puasin gay petanto ta ano ta eset makakan may patek ka kakak sa bang katawan mo na sa pahalik nasa bang katawan mo isang pigay basa gabi ubus kinakan mangan pigay da iyan bata ni pinturan niya sa niya asal mag-ubus kinakan ni asal eso ni pwede na bahwa tayo sabihin sa PSC ba na siya natin na namuwasan kayo ngayon na to si ito yan sa masail sa mga duwangan magtuho muwasan ka ang karuangan usang buwan mga nag-accept na inawajib si kao subi mamesibanin na tawagay awajib mas siya mas pesiban paano sa kasi nyo lama kaya Baik, naman nasya. Wah saya sih tak kabar shorten nih. Shorten kan dari tahun. Sa pemiksulan ulama sudah sampai di masih. Memimpin kan ini sahabat ini nama. Kado dasarku nau bukan si Marawi. Nah muase soal kami. Maksudnya hanya jamin soal kamu jadi ini kau ketahuan dari dalam muasa ini, nama-nama nak ay, kamu nak maksudnya ini, enggak apa ubusnya, mau naik nakahan, namun muasa kau, ini nak ubusnya, nama kan sebab mensail ini harus menghormat kami, kami sih tahu kami, belum muasa, kami uksi anu semua nah ini mata kami nanya enggak, lagi bukan kau kan begini nu. Mas ako sa nambak ko. Ngiro berubang bangin. Mas pagkulo sila na ba na? Ko, ba mo ngiro ko ano? Tapi na masuk kita nambak kita na bumili. Ana pa yung kulatesen. Sa sunat ni katlo sa sunat yan. Sala job sa mga pwede na farbo ko na sa satu situ masuk ke sila. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة من جهال من manusia sedang kahapan bebe bang magdayday muka paman be ase pa inte Allah subhanahu wa ta'ala insyara bagaimana pikir bang kita gal muka sudah mereka yang kahapan mereka gal muka atau gal sanda ini kau hai
Asal sumeru minyak anda pasal depan tempat anda sudah dikemuka. Asal iya ento masih lagi mahakin hati. Di hal yang pasti manusia yang kahapanin bang kaniaan nin bang muka asal timprano. Supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam وقال تصحروا فإن في السحور بركة. Nampil ka am. Benar terpain in manampilin baraka. Bahaya pikir-pikir pakai tanah akhir ku bangan sakna pakai ibadat ina nu sumuhin. Sebab kasi ako pakai baksandal ko. Ini kau aku lang berakat supaya kau ngabasa in pag ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mus masa pakai ujian manampilin tidak pipina saganagan kau lasne nampil. Enggak selalu ya asal Allah Subhanahu wa taala tahu syarat in akab islamin. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فيفطر على ماء فإنه طهور. فإن Rasul sallallahu alaihi wasallam bang bainnya ka muka dan buah ban kaam falyuftir ala tamr. Muka kamu tamar. Ini ada dokter udah ku ada tantu tanuk bang ini story ini. Pasal tamarin hapa nama pembukaan nanti bang lepas kira untuk kaan ba dalam dalam beteng. Kita kanti si amulay. Fa in lam yajid fayuftir ala ma. Bangin ni ente makagiis. Makagiis. Gak ada bina takasuane. Misalnya jabohe, jabohin hak je karena apa yang di permukaan. Bohe. Saya kira betul dan susah bohe be iwan bentet ma ada bohe asal pio anu dengan kapan itu bayon bohe. Nasu be bisa pilego. Telu ego. Bagi bang kau nginu. Tuh dinoras ada kalau makan suka. Mudah. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Sesini kay ambanan ni sa misra kaputingan ni. Misra loglama ga ni abunane. Dugnahin ang paye. Tiga tabiya na dyan. Simekite. Mian in manusia masih memang depende ng perkala sa ini. Bisa to katawan may asal puting sa mata-mata masih bisa raningin. Kung ano ba ito may election, may hearing, may puwase po kayo. Asal Muslim, katawan mo asal masih isin. Dua tumpukan sa masih niya putingan. Masih niya putingan. Namuting ko lang siya na namuting. Masih. Kasi na ano naman. Garo niya. Pedo nih. Kepedo banyak apa itu mengandai, menginum lagi. Juga niya taparuli dari Allah Subhanahu wa taala. Yang betul. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Sisina-sina isab mati, ukusnya puasa ini sama an waliyu. Sebisa puasahan anu nen. Me walinen. Me walinen tapi ko pente anak amma ni. Sila tapi lagi kewajiban sih. Tuh situ supaya hati maha pertanyaan apa sih kita. Silakan. Bang mata yang ayo si bulan puasa wajib pinosian pagi sebelum ke mencapai bantai nakusan. Hingga maka idza mata ibnu adam inqata amal. Kaya man kata bani hinang nilai. Bang pain mati si elo si kasampu. Si elo si kasampu painte kian kamatay nilai. Yan si pinosian. Sampuk na buat sampai 20 lagi kain. Bang Ero gak keposihan na naman nabuat taman 10 si dialeman saki iya pikir udhur iya. Nah, pinosian dapat itu ano nih. Wali nih. Tawan mapakan na buat. Tiap-tiap ay tadalaw na buat. Miskin. Wasuila
عن صوم عرفة تو شيطان puasa sunat di sana. Fatila Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan يعني لو عرف ولا بيمئة فقال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية يعني بناسبة يعني كم يعني دوسين dan tahun بإنتماء dan tahun Islam sudah luhan dan tahun bente puasa dan dosen luhan terus itu ini كم yang dosen main ومن كبائر الذنوب من الشرك قرار من دراسية كم دوسين دي ان menolak. Pergi bang musim haji sesuai dengan tinobatan tujuh Allah Taala. Syirik sesuai dengan tinobatan tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi kita dinampun. Mampai itu sedikit. Nah mampai itu haji lagi. Ini orang itu masih ampunan sama sedikit. Sama Allah Subhanahu Wa Taala berjawab. Kayu taubat tujuh. Mengimati peta dia. Dan ia ada tujuan menjadi. Wasuila an siyami Ashura. Wana benda bulan ini nenek Ashura ya kesampu فقال يكفر السنة الماضية يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه ناس تسوي ini ya dosen dan tahun sebenarnya tapi yang terakhir bulan haji mungkin buka puasa dan tahun dembuli dan tahun delu usti ada sab men bulan men Syawal bulan Syawal bulan Fa'il Muharram mian dan dinambah nisab dan tahun. Inam nisab ini dosen dan tahun Pak Ente lebih. Wasuila an yaumi أو عن صوم يوم اثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasaran pa ente puasa in elo isnin pa enne ene pen elo panganakan aku hin. Dok elo pa ente mia antara aku bu'ith dak mau sampai au unzila alayya fi itu. Ina turunan ni pa ente. Ina samian amban wahid min Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman kesenduhan Bagaimana ente, yang menurut tupi, masa bagi Allah isni menurut tupi, masa tu nak juga bermurani. Mana, apa jelas ini. Cuma kalau apa itu celebrate nasi, yang menurut tupi pesanan saum. Gemuasih biasa, anda Allah isnin, pagdeliberannya biasa sedang buat riwayat pagdeliberan sin amal manusia. Allah isni Allah itu, hamis. Kenapa teman ini? وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Surah Isya. Sini-sini pada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka puasihan bulan Ramadan. Boleh subsiduan ne ennem amban bulan Syawal kana kasiyam ad-dahr. Ku harus ulang puasihan ini dan tahun ini. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15 رواه الترمذي والنسائي. فإن أبو ذر إلينا ترى kami والرسول صلى الله عليه وسلم مواسي كهبا من bulan leh dia puas pinasya sikasampo telu 14 إن لنا فإنت أيام البيض ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر اتفقنا عليه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بنجس كده إن مواسين دو اليوم يعني اليوم الفطر دو إن اليوم فإنت عيد الفطر فإنت عيد الأضحى. وقال أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لو تشريك لو كان minuman itu samian. Oleh karena disebabkan apa itu
gabi ngasua timi amak haji sampai makasua me sinung balik mutamattu atau yang kirang dan sebaliknya na kada di pada masa yang tersebut sabang si Allah dan sampul ini Allah Arafah enggak di pada yang masa di Rasul sallallahu alaihi wasallam si Allah Arafah ini atekka muahnya di atas minum dia alhasil begitu supaya mengkesi ada jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه لا يصومن جاي بقدر مواسر التأكيد يصومن dan buang man kami selalu Jumat bang bapa ente munfarid infirad ila Jumat dan buang aja illa ay yasuma yawman qablahu walakin man sabi muasir لو حمس الجمعة بنت لا هي problema طبعا الموضوع الجمعة والسبت سبب انت تنونغل الجمعات يبقى تخدم مسألة بعد شطوة لو جمعة إن أنه غيره بنت مع عاشوراء بدي شو مش لبيها بس شو يكرشونه ساعة من عرفة ini juga masih senunuan betul sih itu ini apa ente bang selalu Arafah maka jadi bisa negi senunuan negi ente senunuan bang tahu selalu ini Jumat bisa kata negi senunuan sama sekali apa sampai di senunuan وقال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سنة موصيها رمضان إيمانا كهذا سنة بيننا إن سأصل احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه إنهم كل نبين سئية كيمون نبين تبسين ما من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لما كان سنة ننجها سيقول رمضان لي لونك فأنت تحجد لونك تراويح إيمانا سبب بكهجد نسأل الله سبحانه وتعالى أساسا فأنت سميع غفر له ما تقدم من ذنبه لما كان من أمر بسبسية يعني دسين ورمين له وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى واعتكف من بعده أزواجه متفق عليه. Sina pusan kanian Rasul sallallahu alaihi wasallam bangne sampai bahang sa terlebih sebulan Ramadan mengiktikaf nih sampai benta mati Rasul sallallahu alaihi wasallam sagak halin sebagai iktikafan. Bang umamut sekali 20 berbuat dengan seperti itu. Demikian gue rusak من keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. كده بقى ذلك مقرح لبه من كسر عبادة فنيون عبادة فمئة melainkan yang setelah tampak di Masjid Haram di Makkah, Masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kalau you itu, fokus belum kayak kembali. Kau apa mana? Misita kau ente Madinah, maksud misita kau kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ente mentahinan, yang bid'ah. Mentahinan ente. Dia ente makajari ya. Begini maksud membantu ziarah menkubur le. Ukau ente dengan menekatalahan kaya. Saat maksud memisita di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ente makajari. Saat kau ente tekala sih, sinara atau sikau kau ente bisita sallallahu alaihi wasallam. Saat sampai ente maksud dengan asal-asal yang kian maksud pinilimun, ini ente tahu aja.
Sa'su bin naqsud mabilin misita ko pada si hadis ini. Ini misita Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi. Pag teka ko pada rai, mo ini rai ko me tayo misita kubur pada me syuhada alai sami'a atau sini. Kajar. Wa masjid hada Masjid Al-Haram ini pada Makkah, wa masjid hada ini Masjid Madinah wal Masjid Al-Aqsa. Ini seperti ini. اتفقنا عليه كما إننا بعد سامعا كتاب الصيام إن شاء الله سبحانه وتعالى isi persoalan tawanan muslim cuma atau masih semua disertakan serta kita mudah-mudahan apa ini dapat Allah Subhanahu wa taala sedikit ke portable dok serta niaan pun kita berbalik si keelum terlebih keeluman sama kita serta pun yang di dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.